exactly that. With 2 words, zero excuses. No matter streets or dirt or track, you just leave it. I mean, why choose one side if you have the confidence to take on both? Gentlemen, the machines are here, the riders are here, the orange bird is back. Let me hear you one time. Are you ready to race? Are you ready to race? The road is yours. Let's get out and have some fun today. I'm Goy, Marketing Manager of KTM Malaysia. Thank you so much and ready to race. A big welcome. I am Alberto Casolina. I'm the General Manager for KTM Asia. And first of all, a big shout to thank KTM Malaysia, because definitely without their support, anything of this would be really possible. And we together do this for you guys, for you Orange. And now the difficult times are over. It is our turn to get back to you and appreciate how you've been on our side. How do we do that? Doing the best thing we know how to do it. Motorcycles. And that's why we are here today, to restore the stability in bringing ready-to-race machine to all our fun around the world. This is something that KTM will do simply by addressing the core value that it stands for, which is obviously ready-to-race machines, bringing top quality at what is going to be the appropriate market that we have to. We have a lot to enjoy for, and again, we are back ready to race to return being a leading motorcycle brand globally. So enjoy the day, have fun outside, ride hard with care, obviously, and thank you very much again. Thank you. Kita ada, tengok kat sini kita ada 4 model dan 5 model, termasuk model 390 Duke di sana. Cuma semua dah tahulah, sebelum ni tahun 2024 kita lancarkan model 390 Duke yang sana, generasi baru. So untuk hari ini special kita 2026 untuk perkenalkan bukan 1, bukan 2, tapi 4 motosikal yang berlainan karakter. Okey, bukan untuk 1 dunia, 2 dunia, 3 dunia lebih. Dan untuk hari ini kita memperkenalkan model 390 SMCR. Dan kita ada model 390 Adventure X, 390 Adventure R, dan juga 390 Enduro R. Keseluruhan ada 5 model 390 yang kita perkenalkan hari ini. Okey, pertama 390R. Kita ada model yang ditutup rapi sekarang ni. Cuma saya nak tunjuk video dulu daripada punya pro racer dan kita dengar feedback daripada mereka. Saya Pak Isdak. Hari ini saya berpeluang nak cuba gentle terbaru KTM 390 Adventure R model. Ini adalah keluaran terbaru KTM menggunakan enjin LC4C. Jom kita tengok apakah kebolehan motor ini. Saya adalah sumber motocross profesional dan enduro. Saya juga belum dalam kategori adventure. Saya mula dalam bidang motocross off-road ni dan adventure ni sejak umur 7 tahun lagi. Bagi saya, enjin yang terbaru LC4C lebih smooth dan handling tak banyak vibration. Compare dengan X model, bagi saya dia lebih senang
senang bawa sebab dia tinggi dan lebih ringan. Sebab dia pakai rim berbanding dengan X model pakai sport rim. Dia rasa lebih smooth handling dan lebih senang untuk kita bawa off-road. Sebab apa? Dia punya chassis mungkin lebih kecil dan selesa untuk kita handling bawa off-road. Untuk off-road, bagi saya dia lebih ringan. Motor tu lebih ringan dan untuk kita cornering, tight corner, lebih senang untuk kita buat. Setting depan pakai 21 inci, belakang 18 inci. Lebih kurang handling motor enduro KTM. Jadi bila kita bawa 390 ni lebih selesa dan tak rasa motor ni berat. Suspension depan, belakang memang bagus. Sebab apa? Kita boleh adjust dia punya compression dan dia ada rebound adjust. So kita boleh main kat situ lah untuk kita punya off-road riding macam mana kita nak set up dia. 390 ni dia ada off-road mode yang lebih mudah daripada yang lama punya version. Sebab apa? Yang lama ni bila kita off engine, kita nak pergi off-road balik, kita kena on. Dia kena tekan button untuk masuk ke mode off-road balik. Dan sekarang tak perlu lagi. Bila kita on balik, dia tetap ke off-road mode. Bagi saya satu update yang bagus lah. Sebab tu bila kita masuk off-road, kita perlukan off-road mode ni. TFT dia lebih besar dan nampak lebih clear, jelas untuk penggunaan harian. Bagi saya lebih senang kita pakai walaupun kita pergi dalam keadaan traffic jam ataupun kita nak masuk off-road yang light off-road, dia lebih senang untuk kita bawa. Paling saya suka adalah dia punya top power bawah dia memang smooth. Jadi untuk kita wheelie, kita nak pop up memang senang. Untuk model ni untuk yang sukakan off-road, untuk riding off-road dan on-road boleh. Dan siapa yang tinggi lebih kurang 180, dia akan lebih suka untuk pakai model. KTM yang paling terkenal adalah Rally 450. So heavily design diambil, diinspirasikan dari model Rally Dakar. Apa ciri-ciri yang ada dari segi spesifikasinya? Kita tengok power 45 PS ataupun lebih kurang 44.3 horsepower, okay? Dan torque yang dihasilkan adalah 39 Nm. Dari segi ketinggian ground clearance 272 mm dan juga seat height 870 mm. Memang agak tinggi lah untuk ni, sesuai dengan tagline dia, model R. So untuk meter pula didatangkan dengan 5 inci TFT display serba baru. Ada sedikit perbezaan dengan model Duke kita. Selain daripada itu, adjustable suspension. Bahagian hadapan dan juga belakang travel sama 230 mm. Memang sesuai untuk tackle mana-mana jalan sahaja. Bagi jalan smooth, highway, jalan yang rosak pun boleh, lagi-lagi off-road. Okey, didatangkan dengan 21 inci rim depan dan 18 inci rim belakang. Rally tower, kalau kita tengok kedudukan meternya memang tinggi. Kedudukan meter memang tinggi daripada model adventure sebelum ni, disebabkan ciri-ciri Rally Dakar kita ni. Okey. Dan didatangkan dengan 14 liter tank. Fuel consumption average dalam 3.4 liter per 100 km. So boleh pergi dalam 400 km untuk satu perjalanan. So memang sesuai untuk long distance ride. Berat tanpa minyak ataupun petrol dah 165 kg. Agak ringan untuk kategori ni. So motor ni dia nampak slim dan juga sebenarnya mudah untuk dikendalikan. Ada headlight, dia ada windshield yang tinggi, LED headlight. Ini adalah trademark KTM untuk model-model adventure yang ada sekarang. Adventure focus suspension setting.
Bercakap dengan setting, seperti mana tahu KTM menggunakan WP Apex. Yang menariknya, suspension setting untuk motosikal ni kita boleh set atau boleh ubah dia punya setting damping untuk bahagian hadapan sehingga 30 klik. So bayangkan 30 klik kita boleh buat adjustment. So maksudnya setiap satu klik begitu precise apa yang kita bagi. Okay. Untuk bahagian belakang suspension kita boleh buat adjustment sehingga 20 klik rebound, preload dan rebound untuk bahagian hadapan, compression dan juga rebound untuk bahagian hadapan. Okay, seterusnya model kedua 390 Adventure X. Hi, I'm Arthur Pakulo. I'm a KTM Malaysia off-road instructor and racer. I started riding off-road riding since I was 9 years old, and after that going more serious until I being part of KTM Malaysia off-road instructor. Like before the off-road 390, the difference with the new one is the frame sizing is more bigger, it's more like the normal size bike, enduro bike. So when you're sitting position or standing up, it's comfortable and easy to do whatever you want to do, like a pop-up or jump or handling, very nimble. The X model really suitable for daily ride because it's the rim 17 and 19, and compared with the R model is more on off-road because the rim is 18 and 21. But even though it's 17 and 19 rim size, it still can go for light adventure riding, light trail riding, no excuse. That's like really good can go. Okay, today I try on the off-road trail, for my opinion, suspension travel also improve and its handling very nimble, so easy to ride. With X is come with the road tire, but actually you still can go for off-road riding. For this X model, actually still can go for race or like river race, because still have a off-road tire for this size, 17 and 19. So it's never stop you to joining any race with this bike. Still can. For power, you cannot compare with the big CC, but for control and handling, it's better on this bike because it's more lighter and nimble, so easy to do anything. Even the crash is so easy to pick up. The tire setting for the X model actually is more on the on-the-road segment. It's made for daily ride or for your long daily riding. Even if you want to go for adventure riding like 1,000, 2,000 kilometers, it's more comfortable because easy to get tired. Because on this segment tire, you got the 50-50 tires, 60-40 tires, 30-70 tires. For the suspension, actually it's more on road, but the travel is good. It's not like a normal road bike, very short travel. Because this bike is a FX suspension, so FX is more on road, but for this X model, it's more on the off-road riding. So the travel is very long. When you hit something, bottom or everything is still comfort. For the mode, for appearance in winter, more easy than the model before. More friendly and easy to change, the mode, everything more clear. This bike is lower than the R model. Mostly it's suitable for Asian and Malaysian size. The 320X model is suitable for the beginner to join the feeling and experience for like off-road riding, like adventure riding, and then you can use it for every day because it's easy to ride, very nimble. The engine very powerful. You should try for beginner because with the new engine, also a big difference with the old model. So model X ni direka untuk bagi lebih accessible kepada semua orang. Sebab apa nanti saya ceritakan, kalau model A tadi dia banyak tinggi suspension setting, so dia lebih advance. Untuk model X kita tawarkan dengan dua color di pasaran Malaysia, iaitu warna putih dan tak ketinggalan warna oranye. Okay. Seat height tinggi 825mm sahaja, so memang sesuai untuk kebanyakan orang di Malaysia. So dia tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi. Kalau kita tengok bawah ground clearance nya adalah 232mm.
didatangkan dengan 5 inci LCD display. Okey, enjin masih sama dengan apa yang ada untuk semua line up 390, iaitu 45 horsepower, 45 PS ataupun 44.3 horsepower dan lebih 39 Nm. Okey, dia jadi chassis yang lebih detail, sama apa yang ada lebih kurang dengan Adventure R tadi. Dari segi tank 14 liter, frame warna hitam. Kalau tadi Adventure R frame special warna orange. Cuma dekat sini sebab dia seat height lebih rendah, disebabkan suspension level dia lebih pendek, iaitu 200mm sahaja. Dan suspension ni non-adjustable, tidak seperti Adventure R tadi. Okay, tapi masih cukup untuk penggunaan light off-road dan juga travel dekat mana-mana jalan Indonesia. Okay. Datang dengan cast wheel 17 inci belakang, 19 inci di bahagian depan, tubeless. Okey, di sini saya nak cerita sikit lebih detail lah pembandingan antara kedua-dua model ni. Sebab kita tawarkan sehingga 2 jenis model Adventure. Kalau sebelum ni 39 kita cuma ada satu sahaja. Sekarang kenapa kita tawarkan 2 dan memang ada perbezaan harga yang ketara. Okay, nanti harga kita akan tengok kemudian. Okey, di sini kita tengok lebih terperinci lah. 390 Adventure R datang dengan 3 ride modes. Dia ada street mode, raid mode dan juga off-road mode. So memang elektronik paling advance lah. Tapi untuk model 390 Adventure, dia lebih pada street, cuma satu ride mode saja untuk street. So datang dengan cornering MPC, cornering ABS, immobilizer, DFT display untuk 390 Adventure R. Tak ada cornering, cuma ada traction control yang biasa dan ABS yang biasa masih digerakkan. Dan kalau tengok dari segi handlebar riser, ketinggian handlebar, Adventure R dah lebih tinggi, iaitu 52mm kalau dibandingkan dengan model X yang tadi. Suspension, saya dah ceritakan tadi, perbezaan yang paling ketara adalah dari segi punya suspension treble dan adjustment yang boleh dibuat pada model R. Seat height telah terberitahu tadi. Wheelbase kalau kita tengok ada perbezaan kat situ. Wheelbase untuk Adventure R lebih panjang kalau dibandingkan dengan model X itu tadi. Okay, dari segi elektronik dan rider assist banyak dekat Adventure R, tapi Adventure X masih ada juga dia punya rider assist tu. Okay, dia ada ABS off-road tu masih ada untuk model X ni. Okay, kita pergi ke model seterusnya, iaitu 390 Enduro R. So apa yang kita tawarkan untuk 390 R ni? So 390 R, kalau kita tengok sebelum ni, kita ada Enduro R model yang paling rendah adalah 690. Okay, ini model memang dari dulu memang sedia untuk KTM. Dan kali ini kita tawarkan kepada market 390R untuk mereka yang ingin cuba model ni. 690R terlalu besar, terlalu powerful, harga tu agak tinggi. So kita ada Enduro R yang agak rendah, lebih ringan, tapi masih ada power. Ciri-ciri Enduro R tu masih ada. Dan kita tengok video. My experience is around 10 years in off-road, which is Enduro Rally and Motocross. I think the buy of 390 Enduro R is more off-road capabilities compared to the 390 Avenger series. The bike feel really light and the handling of the bike is really good, like I'm riding a real Enduro bike. The bike can do fast and tight turns easily and
shouldn't be a problem to do a tight track. The bike handles really good. I'm also surprised that the bike is very nimble and easy to control and easy to tackle all the off-road obstacles. Because the bike is really lightweight, the bike handles really good compared to the old series one. I think the bike suspension is better and also good, so I think it shouldn't be a problem to handle off-road. The bike is a dual-purpose bike, so you can do off-road and on-road in the same time. The bike engine is really good and the power delivery is really smooth and the bike can deliver when you ask for it. The 250 dashboard is really nice and creative and it also has easy interface, easy use for riders. Yes, of course, I would recommend the bike to beginners because the bike is complete with the weight, the handling, the power, and also the bike is really beautiful. So I think for beginners to try it, I would recommend. This bike is perfect for leisure riders who want to explore or go adventure. For example, when you want to go to waterfall, you can go to on-road and go to off-road also. Okey, itu 390 Indonesia A. Daripada Hazim ada feedback daripada dia. Okey, apa yang kita tawarkan untuk 390 Enduro R tadi? Seat height 890mm yang memang agak tinggi sesuai dengan deadline model motor ni 390 Enduro R. Ground clearance 272mm. So kalau siapa-siapa tahu tentang kita punya model ATM, selalu model yang off-road focus ni lebih kepada model-model EXC kita. Tapi itu memang 100% off-road. So apa yang kita tawarkan sini adalah motor yang ada capability lebih di off-road, pada masa yang sama boleh juga dibawa di atas jalan. 9 liter tank kapasitinya, more aggressive tire, adjustable suspension seperti mana yang ditawarkan pada model R tadi, dan travel suspensionnya 230mm untuk depan dan di belakang sebab tu model ini tinggi. Tapi kalau dari segi seat, kalau kita tengok nanti model R tu dia rendah sikit disebabkan seat dia ada betul. Kalau model Enduro memang seat Enduro style. Okay. 159 kg berat tanpa petrol dan suspension setting off-road focus, datang dengan LED headlight. Bukan saja headlight, sinyal dan juga lampu belakang juga ditawarkan dengan lampu LED. Okey, dan model yang keempat dan terakhir adalah 390 SMCR. So ini adalah model yang kalau kita tengok dekat line usage dia tadi lebih kepada street, okay, sama seperti model Duke, tapi dia ada fun factor kat situ untuk yang lebih hooligan rider. Seperti juga Enduro R, kalau sebelum ni kita cuma tawarkan model 690 SMCR. So untuk dapatkan bagi peluang kepada rider yang nak model CC lebih kecil, kita datangkan KTM 390 SMCR. I'm Shamira. I'm a motocross, enduro and also sport motor racer in Malaysia. Bila kita dengar motor CC besar, dia akan macam susah nak handle. Surprisingly, bila I start to ride SMCR, dia punya ringan, dia punya power delivery memang menazikkan. Okay, so untuk SMCR ni dia ialah small sport motor kita panggil sebab dia punya CC 390 kan. So I think it's very flexible untuk turning, untuk control, cornering, also power delivery dia memang cun. Especially kalau macam you nak mencilok dekat dalam city kan, it's very easy to handle. Fun lah, yang aku cakap is very fun bike. Dia ringan, comfort because of the upright punya position, comfort and also fun. Tapi dia powerful, very nice bike. So apa yang I test the bike tadi kan, even the cornering, the surface is not that even. Still kita boleh handle because of the body ringan and also dia punya power
dan juga dia punya suspension is very helpful. Dia punya brake surprisingly very responsive, especially bila kita buat laju, kita tak takut untuk brake lah because of the system. They improvise the system. Bila kita brake, the ABS, the traction control is very helpful, especially kalau macam kita bawa laju, then suddenly kita brake, memang sama. Overall control for me, especially kalau macam bawa city ataupun kita pakai untuk daily use ke, weekend ride ke, untuk fun ride ke, this bike is suitable sebab dia fun, at the same time dia selamat. So macam I explore tadi, dia punya features for the electronic, dia ada macam-macam mode ada. You can control the ABS, normal, sport mode, sport motor mode pun ada. So apa yang I nampak tadi, dia punya screen is very clear. Jadi kita tengok panas pun, kita nampak very clear. Dia tak macam dark. Dia macam small scale punya sport motor. So dia tak macam motor yang lain. For me lah, untuk daily use, this bike memang suitable untuk weekend boleh, fun ride boleh, because of dia punya mood. Because I'm a female myself, this one is very suitable because of the lightweight and also dia punya seat tu tak lembut sangat. This one is the best one. Okay, itu sikit feedback daripada Syamira. Satu-satunya female rider yang kita ambil untuk video-video 390 model baru ni. So apa yang kita tawarkan ni bukan untuk rider lelaki sahaja. Rider perempuan pun tak jadi masalah. Okey, apa yang ciri-ciri yang ada pada 390 SLR? Meter 4.2 inci TFT sama dengan apa yang kita ada dekat Enduro R. Cuma bezanya adalah dia ada riding mode yang kita boleh ubah. Okey, kalau untuk Enduro R tadi ada off-road, tapi yang ni kita ada super motor mode. Seat height dia rendah sikit, 860mm, dan ground clearance dia adalah 270mm. So kalau kita tengok akan ada perbandingan antara model Duke dan juga model SMC-R. Tapi model SMC-R ni dia lebih kepada semua motor KTM fun untuk dibawa. Tapi SMC-R dia more playful. Okay, suspension travel panjang, boleh tackle mana-mana jalan raya dekat Malaysia. Jalan smooth, jalan berlubang, jalan tidak berturap, semua boleh, tak ada masalah. Okay, seterusnya 17 inci spoke wheel depan dan juga belakang. Kalau tengok tadi, motor ni agak tinggi disebabkan suspension travelnya 230mm, sama dengan model Adventure R, kemudian suspension travel, dan boleh adjustment bahagian hadapan sehingga 30 klik dan belakang sehingga 20 klik juga. 9 liter fuel tank, ada street dan sport riding mode, 320mm front disc, brake system daripada Vibrate depan dan juga belakang, dan tayar standard adalah Michelin Power 6. Okay, ini adalah ciri-ciri yang ditawarkan untuk model SMC-R. 154 kg berat tanpa petrol, LED light di bahagian hadapan, signal light dan tail light juga LED. Assalamualaikum, saya Muhammad Habibullah, dikenali sebagai Gambit. First time saya cuba buat, saya terkejut dan dia punya power, macam dia smooth bike, tak terlampau agresif bike, so bagus untuk kita ride harian. Dia punya handling sangat senang, ringan, and the power response memang best. Motor ni pun dilengkapi daripada dia punya safety, ABS, depan belakang, and dia ada remote, straight and sumo motor. So bila kita adjust sumo motor pun, ABS depan stay on and belakang dia off. Jadi macam air keluar kita boleh slide lah. Untuk safety kat jalan raya, dia kita pakai waktu hujan and tempat licin. So motor ni memang dah dilengkapi
tetapi CC traction control memang safety. So kalau tempat licin ke on throttle pun dia tak turut slide, tak ada sliding apa semua, so dia cut off power. Dan paling tertarik aku dengan KTM perfect dekat suspension lah. So motor SMCR ni memang dah sampai dengan WP, boleh adjuster, soft hard dan rebound, compression memang complete. And then sampai dengan brake lever, clutch lever yang kita boleh adjust. Motor ni memang I rasa sangat stable and comfort. Kedudukan kita dengan handle memang bagi saya sangat-sangat selesa. Dia tak begitu rasa macam handle batu rasa dekat dengan kita dan tak terlampau jauh. So dia punya seat pun tak terlampau rendah. Bawah seat pun and dia bagi kita punya berat badan berapa, weight berapa, and kita boleh adjust ikut yang KTM dah bagi. Tak semua motor yang ada factory dah bagi setting tu. Yang suka turbo motor, so memang sesuai lah. Untuk pakai harian pun memang sangat sesuai. Bajunya ini ringan and power dia cukup and senang nak control tempat yang control dekat town ni. So mudah. SMCR P90 memang bagi saya perfect. Okey, motosikal kita semua didatangkan dengan 4 tahun warranty unlimited mileage. Semua model 390 datang dengan 4 tahun warranty dan standard quick shifter. So semua ada quick shifter. Kita punya quick shifter, apa yang kita panggil adalah quick shifter plus. So maksudnya upshift dan downshift quick shifter. Okey. Akan datang, kita akan bawa masuk 390 Duke yang baru. Kalau kita tengok sebelah sana tu, kita memang tak tutup. Sebab ni bukan model yang baru yang kita akan bawa masuk. Cuma kat sini saya nak ceritakan sikit lah apa perbezaan Duke yang akan datang dengan Duke yang kat sana tu. Ada sedikit perbezaan dia. So model Duke kita dikenali dengan corner rocket. Bila estimate date yang akan masuk lebih kurang dalam Q4 2026. Okay. So kalau kita tengok semua model 390 menarik dan juga ada karakter tersendiri. Okay, model ni didatangkan dengan masih mengekalkan ciri-ciri yang ada pada Duke sekarang. Cuma perbezaannya kalau kita tengok akan didatangkan dengan brand new WP brake caliper. So FCR4 untuk depan dan RCF4 untuk caliper belakang. So ini adalah perbezaan yang paling ketara lah untuk model Duke yang akan kita bawa masuk untuk tahun ini. So selain daripada itu, masih lagi menggunakan 5 TFT dashboard dan juga power CC untuk 390 semua. Kalau kita tengok 45 PS, 39 Nm dan CC-nya adalah 398.7 cm padu. Okey, kita ada 5 model 390. Nak bandingkan sikit setiap model ni. Ada 390 Duke, Adventure R, Adventure X, Enduro R dan juga SMCR. Apa yang sama untuk semua model ni kalau dibandingkan dengan model Duke? Of course dia punya engine. Features 100% engine yang sama, airbox yang sama, sistem exhaust yang sama. So dari segi maintenance, semua motor menggunakan maintenance part ataupun service part yang sama. Apa yang beza dengan Duke? Okey, untuk KTM bila sesuatu motosikal direka, dia kena meet apa yang kita nak tawarkan dekat market. Yang perbezaan antara kelima-lima model ni adalah dari segi ABS module, traction control setting,
drive gearing ataupun biasa kita panggil sprocket ratio lah. Okay. Sprocket depan dan juga belakang size tak sama untuk setiap model. Dan kita ada bottom end power delivery berbeza untuk suit dia punya karakter, sebab kita ada motor 100% street, kita ada yang off-road capability. So dari segi bottom end power dia lain, dan juga ride mode macam saya cerita tadi, ada motor yang ada off-road ride, ada rain, ada street, ada yang sport. Dari segi chassis pula, ini adalah perbezaan yang paling ketara lah kalau dibandingkan dengan model tube lah. Kalau kita tengok warna orange, itu adalah untuk model Adventure XR, Enduro R dan SMC. So untuk model tube kalau kita tengok perbezaan paling ketara ada dua tempat kat sini kita tengok, iaitu swing arm dan juga subframe. So dia tak menggunakan subframe tube dan juga swing arm tube. So dia menggunakan subframe dan swing arm yang berbeza. Walaupun begitu, untuk Adventure XR, Enduro R dan CR, walaupun main frame dia sama, tapi perbezaan daripada segi steering head angle. Setiap motor ada mempunyai perbezaan dari segi steering head angle. Okey, itu sedikit penerangan tentang model-model yang kita ada untuk hari ini. Dan features yang ada lebih banyak lagi. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok sendiri dekat motor nanti bila kita dah reveal. Selepas kita reveal harga, saya nak sarankan tengok kita punya kilometer yang SMCR dan MUR. ASP yang paling kecil yang kita dapat 4.2 inci, tapi penuh dengan informasi yang diperlukan oleh setiap rider bila kita nak ride. Okey. So itu saja daripada saya. Terima kasih kerana bagi perhatian. Adventure X dengan harga 29,000. FMCR certified 27,000.
Aduh, bang, demam macam ni bang.
Patay na patay.